Ja sam bio u šoku, možda sam i još i dalje u šoku, ali hvala Bogu baš u pozitivnom smislu, jer stvarno je to nešto neobjašnjivo za mene. Kao dijete sam imao probleme velike sa zubima, jer su bili veoma krivi i na odsluženju vojnog roka su mi naglo propali, tako da sam nakon toga morao da nosim mobilnu protezu. To su bili moji najgori trenuci mog života, evo do sada. Pa veoma tužno, jer sam izbjegavao fotografisanje najviše. Kad su se svi slikali i rado smijali, ja to nisam mogao da uradim i jednostavno sam izbjegavao i kod jela i kod svega. Tako da su veoma bolni problemi bili. I rekao, kad su neka velika okupljanja, porodična, da li prijateljska, tu sam imao najveći taj, ja sam baš izbjegavao i na svim fotografijama poslije komentarisanjima ja nisam bio prisutan o tome. Da, pokušavao sam, tačnije 2019. godine sam na preporuku moje dobre prijateljice vas posjetio tu i htio sam da uradim Alon 4 soluciju, ali nisam mogao zbog nedostatka kosti. I tako da sam opet tužan otišao kući. Pa za Identaliju sam saznao preko moje dobre prijateljice, jer je ona bila kod vas i veoma zadovoljna je bila i tako na njenu preporuku sam dobio broj telefona i ubrzo i kontaktirao i tako vas i posjetio. A za ovu metodu sam se odlučio pošto nisam mogao, kao što sam malo prije rekao, da Alon soluciju i onda ste me vi ove godine kontaktirali putem maila i tako da sam se odmah odazvao o tome i došao na ponovni pregled da vidim da li sam kandidat i hvala Bogu uspjela. Veoma pozitivno mogu da kažem za sav personal, stvarno su svi bili ljubazni i u svakom momentu su mi izašli u susret i povodom termina i svega, stvarno sam tu prezadovoljan. Pa ja sam se, iskreno rečeno, ja sam se nadao da će biti boli, da će stvarno boliti, da će to trajati, međutim, stvarno onako kako mi je rečeno, tako je i bilo. Bezbolno. Pa, da vam iskreno kažem, ja sam bio u šoku, možda sam i još i dalje u šoku, ali hvala Bogu baš u pozitivnom smislu, jer stvarno je to nešto neobjašnjivo za mene i presrećan sam, baš presretan. Ja mislim da ću biti prvi na fotografiji sa velikim osmijehom. Stvarno, to je bio moj veliki hendikep u životu i sad sam presrećan i nema te riječi koje bi mogao opisati moju sreću. To je sigurno da ću, prvo što ću da naručim je biftek koji ću vjerovatno sa radošću da pojedem kao u prijašnjem dijelu što nisam mogao. Naravno. Poručio bi da ne oklijeva, nego jednostavno da okrene broj koji se na reklamama stalno pojavljuje i da bez straha dođu na prvi razgovor i da će bez ikakvih problema sigurno pristati i biti sretni ovako kao što sam.